simolisiwa semmuso mme ne simolisiwa semmuso ke tona ya lephata la ofisi ya la ga Tautona mo maitsibweng a maabane mme mo tsatsing la gompieno yaanong re itibola ka yone kgaso tota ya kgatiso ya ntlha e leng gore re tla bo jalo re go neela thulaganyo e re biditseng kana e bitswang hela gote mmualebe e le thulaganyo jalo e le gore mo tsatsing la gompieno tsatsi la bone kgwedi ya lefiri la dikgong le malatsi a le 20 re gasa ka tlhamalalo go tswa Botswana television e re le montlo kgaso mme o le Motswana ka ile ka go leng teng mo televisioneng ya gago television ya Botswana go tsa le gona mo maranyaneng a Facebook a ditsebetse o di tlwaetseng gore di dina di go gasetsa television o ka leba o tlhae tsebe mme itse gore o tla bona le tshiamelo ya gore ha re ntse re tsweletse le puisano o ka letsa mo megaleng ye leng gore ke tla bo ke go ihile ka tsela e ntseng yalo re segoetse mo tsatsing la gompieno re na le ene tona wa thuto e kgolwane Raitso Prince Smaile yo e bileng gape le mo parlamente wa kgaolo jalo ya Tswapong South re tla go bua gore e le ba lephata la thuto bone ba tsholetseng Batswana kgotsa ba batla gore Batswana ba ba hemhago ohe o ba ka tokahatsang lephata le la thuto e kgolwane Motswana wetso re go gakolle gape gore thulaganyo hantse ntse tsweletse jaaka ke buile o tla nna le sebaka sa gore lo wena o leletse ka kwano o kgone go akgela jalo mo nomoreng ya 3164437 le 3164438 Motswana wetso re simolla kgaso ya rona ka tselentseng yana tona mme ke go amogele mo televisioneng ya Botswana ke a lebogarra ke lebogela gore ke be ke le ha le nna ke tsile go tsa karolo mo go boleleng Batswana ka se rona re se dirang go thutong e kgolwane thank you tona mme bile gone go jaaka o e buile gongwe ke eletse gore o garele tota mme bile o bue ka tshosologo o tlhalosetse Batswana gore lephata le la thuto e kgolwane ha re bona puso e hetoga ngogola go iwa fifing jalo re bona le gore ne ntse na le leina le ne ntse le teng mme leina e tla ka leina le re thuto e kgolwane higher education gongwe mandate wa lona se le se tshwaretseng Batswana ka kakaretso hela mo nakong ya gompieno le go lebela go apele o ka re rolela kgang wa konela puo ya gago mo go tlhaka tselentseng ya okay nta ke simolle pele ka go tlhalosa gore kana tota ha re bua ka thuto re bua ka selo se e leng gore ke sone se se ka tokahatsa lehatshe gore ha re lebile tsa itsholelo re lebilela ka go thabolla matshelo a batho ha re bua ka thuto re bua ka selo se se botlhokwa thata ke batla go simolla ke ba magoko a mejana ke re ha re rutile batho ba rona re ka solva kana re ka hokotsa dikgang tse di tshwanang le thoko la ditiro le leng gore ke lode le leng gore bogolo segolo le re beile ka ha mosi sa bobedi ha ile gore thuto ya rona e tsamaya sentle re dira sentle kgang ya gore re be re ira mo go teng go tswakanya itsholelo kana diversification of the economy e ka nna botoka thata ha ile gore re na le tšhaba e rutegileng sa boraro ke thola ke tlhalosa kgang e re gantsi re na le go ipolelela gore goromente ke ene hela a tshwanetse gore a lebisa itsholelo ko e tshwanetse gore e lebe teng ka magoko a mangwe ke nna ke bua gore a re nne le mo go teng a private sector led economy mme ha re ka dira jalo kana ha re ka re ka kgona hela ha ile gore re rutile batho ba rona ke gone mo ke batlang gore ke aletse ke re tshelela mo kganyeng kana mo malatsing a ile gore go bua ka knowledge based economy ha re bua ka knowledge based economy re batla batho ba bana le dikitso ka gore yone gantsi e baya konokono mo go thabololeng motho human capital mme gore o dire jalo ke gore o bo rutile batho yana ha ke boela go potsong eno e botsa thuto kana maphata a thuto mo Botswana a kgagontso gabedi go na le ye go teng basic education ya ba ko tlase go bo go nna le higher education e leng gore ke yone e leng gore ke eteletse ke thusiwa ke re Hunyepa mme rona ko thutong e tona re lebile go ntsha motho e leng gore e ka re ka moso e be le gore o ka kgona go tsena mo economy kana mo itsholelong a dira mo itsholelong mme le gore re mo rutile jana a le mo go teng ka sekgowa relevant okay ke gore ka magoko a mangwe kono ya rona tota ke gore re neele bana dikitso tse e le gore e ka re ka moso ba go bereka ko ba berekang teng e be le gore go a tsamaelana ka magoko a mangwe go relevant
ke gone ka heleng gore tota ne ke batla gore gongwe ke beye jalo e te thamalle thata mme raitso rona jaaka o itse re na le maphata a le mane a itebagantseng le thuto e kgolwane maphata a rona a itebagantseng dilo tse di latelang di-brigades tsotlhe hela mo lehatshe la Botswana ka bo 36 tša tsone di-college di-university jalo jalo ke tsone tse re di lebileng bana hela ba ile gore ba tswa mo go form 5 ba setse ba dirile form 5 ke bone ba ile gore jaanong ba lebagane le nna kgotsa ba ile gore ba dirile bo form 3 mme yanong go sena sepe se ba se dira ba lebagane le rona ko di-brigade okay mme ke sa go tsena ganong yes ha re bua ka maphata a thuto a leng gore a kgaogantswe gabedi go na le lone ya child welfare and basic education tlamelo ya bana le thuto e potlana kana e sentseng e thuthuga ba tswa ha kae ba hella ha kae ba lephata ba basic education ba tswa hela ko tasehela ko mo re go bitsa re crash okay ba go hella ko go form 5 ke bona ba re ba bitsa re ba basic education yanong ba bangwe jaaka gongwe o ka itse ba go lathega ha junior gongwe bo form 3 jaanong e nna ba me ba ya ko di-brigade okay mme hela tota gone ha re bua ka e potana le e kgolwane e potana e simolola ko di-crasheng ko pre-primary and then ya ba go hella ka Cambridge so ha gape ke sa go tsena ganong ke gore ke e tlhatswe o tla tsontse o tswella ka moalo wa gago tona lephata la gago la higher education ke la ithutelo ditiro ha re itlhofofatsa gore motswana e tla e tlhaloganya gore a wa ko Madikolo University a wa ko brigade mme tota lephata la gago ke thuto ya ithutelo ditiro ke gore tota mo lephateng ba re ba ntshang mo lephateng ba re ba rutileng mo lephateng ra bo re ntsha batho ba e leng gore ba ka go dira one tiro ya diata bogolo yang ba ba tswang ko di-technical colleges le ba ba tswang ko di-brigades mme gakologelo ra go ntsha ba bangwe ba tswang ko di-college ba e leng gore gongwe bone ya ka rena le di-college tsa bo teacher training colleges bone ba go ruta ba go bereka ba bangwe re ka ba ntsha ko university ya gona economist jalo jalo hela so re ntsha bothe ba e leng gore ba dira tiro ya diata le ba e leng gore ba dira ditiro tse e leng gore they are professional jobs if you like blue collar le white collar exactly so ka boripana ya ka re dumalana le lone o lebagane le thuto e rutelang batho ditiro tse di harologaneng ke batla gore ke gatelele gore ga se gore rona re ntsha ba e leng gore ba ya ko ditirong hela re ntsha le ba e leng gore re batla ba ikhira a re bua ka motho a le ko a ira bricklay motho a ira plumbing ha motho a ira bricklay ko brigade keletso ya rona ke gore motho yo le ena a kgone go a go ikhira a itirele kompone ya gagwe a ire ba bangwe ka gore ya ka no utlwa ke bua kgang e tona le thoko la ditiro tanki tona o tswelle hela le moalo wa gago wa lephata la thuto e kgolwane ke sa go khopa khopetse yes sir jaanong re mo loetong jaaka gongwe o ka gakologela gore mo manifestong wa rona wa UDC ra tlhalosa thata gore ra go transforma thuto ra go tokahatsa thuto ra go dira gore batho mo lehatshe la Botswana bo ba rutwa mo e leng gore tare ka moso o bore motho yo o rutegile o bona tse a di dira ke gona ka e leng gore re bua ka teng mme raitso ke batla gore ke go bolelela gore thuto e jaaka re ba ruta jana re dirile gore e re ko bohelong ja letsatsi bana ba re ba rutang ba santa e nne bone ba e leng gore gongwe ba itirela ditiro tsa bone ko ba bangwe e nne ba ba boelang ko mainstream ba go bereka ke gone ka e leng gore tota re ne re batla gore gongwe ko re lebileng teng ba tota re ikaegile ka manifesto wa rona o reng a re gokotseng letlhoko la ditiro manifesto wa rona o reng a re direng gore batho ba kgone gore ba develope a private sector ka gone gore bo ba ipereka ka batho ba ipereka ka teng okay tona ya ukwala mme yanong ke tlo batla gore ka ono o ralla se lephata la gago kono a sone e le dirang ba bangwe ba tlhalosa jalo gore go na le TVET yes ke one technical vocational education and training ya ditiro tsa dia gore e ka tloga re ditsompelo tsa bone ga di lekane le tsa dikolo tse dingwe tsa bo di-university jalo hela mme ha re bua ka go itirela le gore batho ba tle ba tswakanye itsholelo motho a ska le ba ya ka no buela gore
a ye go hirwa le ena a kgona go hira ba bangwe a ntse a ikhira tiro ya diatla ke nngwe ya dio tse le gore di tsosolosa kana di rudisa itsholelo di godisa ka tselentseng yalo ha re lebile kganya ditsompelo le maloba ne ntse re bala dikgang le batswana ba go utlwa le gore o dikologa le hatshele o lekola di-brigade o lekola dikolo tse di harologaneng le tsile go dira jang mo kgang ya ditsompelo go leka go lekalekanya ba TVET ba dikolo tsa ditiro tsa diatla gore le bone ba hiwe ditsompelo tse di lekang go lekana le tsa di-university le di-college yalo gore le bone ba tle ba kgone gore ba nne le isago be ba e bopa e le isago e bonalang nna ke bona go le botoka gore gongwe ke e baakanya e se ka nna ka re gongwe se ba se buang seo ke boammaaruri ga ba re ga bana ditsompelo tse di tshwanang tsa di-university re dule letsholo le mothusatona mo lephateng la thuto e kgolwane re dule letsholo la gore re bone gore di-brigades di ko kae ba na le eng ga ba na eng di-university di ha kae ba na le eng ga ba na eng di-college di ha kae ba na le eng ga ba na eng mme se re se lemogile ke gore mathata a mo go bone bothe ga bana ditsompelo bothe gore ha o ya ko di-college o ya ko di-university o ya ko di-brigade di-technical colleges ke mathata a e leng gore re kgonne go a lemoga infrastructure o ritela gore dikago tsa bone ke mathata ga gongwe le thoko la ba ruta bana ke mathata a e leng gore it cuts across ka magoko a mangwe so ga re ka toga ra e baya gore gongwe ba technical TVET ke bona la ba bona le mathata gongwe re toga re sa bolelele batswana boammaaruri jo bontseng re na le mathata mo higher education a e leng gore a cut across mme ke kganye le tla ya laga yes le solohetse re solohetsa gore tota re batla go e baakanya re batla go e baakanya mme re ka kgona go e baakanya ka re na le di-solution we have got solutions the problem e leng teng hela kana mathata a matona e leng gore gongwe a ka re itsa gore re e dire ka bogego ke yone kgang e leng gore o itela gore madi a thaela mme a ne le gore madi a teng sente tota mathata a re na le one a re setse re a bonye nya ke mathata a e leng gore re ka baakanya mathata ona ne ke bua ka ona dikago tse e leng gore tota di kgauthane cut across mathata a e leng gore ga gongwe itela gore ga gona ba ruta bana mathata welfare ya bana jaaka gone anong yana gongwe ke go bolelele gore bana ba rona hela ba e leng gore ke bone ba re ba tsenyang dikolo ba ta go okelediwa madi a bona a itshetso di-allowance mme ke dikgang tse e leng gore gongwe le gongwe ne re tsamaya teng ba di bua mme ga ba di bua jaana re nna re ntse re ba raya re re tota keletso ya rona kana keletso ya goromente wa rona ke gore go diragadiwe mathata a ka nnang teng hela e ka nna gone gore a mme re ta bona one madinyana e leng gore re ka tara ra ba duela ka one ka gore to be honest with you ke lekile gore ke bone gore bana bote ba e leng gore ra ba sponsor about 40,000 le ba e leng gore gongwe ba ko di-brigading about 8,000 ha ke dira gothe ke batla go bona gore tota batho ba re ba okeletsa di-allowance ba ka bona bokae ke madi a tsitsibanyang mmele di-billion mme ke mathata a e leng gore a teng a e leng gore tota one a thoka madi hela gore re kgona go a baakanya so tota ga ne re ka bona one madinyana re dumela gore mathata re ka a baakanya mo gongwe ke ga e le go rutela gore ga gona ba ba rutang ga di-post di-vacant batho ba actetse ruri go gontsintsi hela mme re dumela gore ga ne re na le one madi ne re ka kgona go baakanya seemo sonese tanki tona motsona wetso fano monto khaso mo segwaneng sa ditshwantsho ke na le ene tona wa lephata la thuto e kgolwana e bileng gape le mo palamente wa kgaolo ya Tsopong South re Prince Smile re bua ha ka gone go leka go tlhabolola thuto e ka tlisang boleng mo lehatsheng la Botswana le bona ba ba rutegileng e le thuto e leng gore e ka ba konela bokamoso jo bo eletsegang mme o ska wa lebala thulaganyo ke mpša tota ya mmualebe e puso e reng re tla go wena ka ile ka go leng teng kwa khutlong tsene tsa lehatshe le kwa borwa kwa botshika gore megopolo ya gago maikutlo a gago a nne yone e leng gore o abelana kunkuru le rona re le puso gore re tle re kgone go tokagatsa itsholelo le yone lehatshe le re ya bokhutlong mme tota ke ra boikhutsong e seng bokhutlong ha re boa ka ha re tla bo re tswelela motswana wetso o ska suta
from here. motswara wetso bua gape o nkamogele ke nagano le tona Prince Smile le tona wa lephata la thuto e kgolwane re bua mo thulaganyong e ntsha tota ya maitebolo e le thulaganyo e puso e re mua lebe o bua la gagwe gore mona lentle a tle a letswe ba santse ba tla tswa letsholo ba ya ko leng teng ko dikgotleng ba ya ko leng teng kwa dikolong ba ya ko leng teng kwa magaeng kwa ditoropong kwa di-counseleng ba buisana le wena o le Motswana gore karolo ya gago e re ha o ntsha seabe sa gore wena o eletsa gore thuto e dirwe ka tsela e ntseng yana go tlhabololwega go tlogelega go tsholediwega e be e le gore megopolo e ba etsa tona ke batla o tswelele o ralle kgang ya gore yone kgang yone ya gore lephata la gago la thuto e kgolwane re sologele mo go lone le dirae mo nako ya gompieno mo isagong jalo ke sa go tsene ganong gongwe o tswelela hela o ntse o di tsharolola gone ka ko re jaaka ke ne ke bua kgantele re ikaeletse tota gore e re ko bogelong ja letsatsi re be re ntsha motho e leng gore o na le dikitso tse e leng gore e ka re ka tsone a kgona go tsena mo setšhabeng kana mo economing a ba dira jaaka e leng gore go tshwanetse nngwe ya dilo tse e leng gore ke batla gore ke dithalose tse e leng gore gongwe di botlhokwa thata gore batswana ba di itse ke tsa gore re lemogile gore go boketsana go nna re ntse re leka gore re duelele bana ba mo dikolong mme nngwe ya dikakanyo tse e leng gore re na le tsone tse e leng gore dumela gore ngwe di ka tsa re thusa in terms of sponsorships ke gore re leke go bona gore kore ha re ka tsena mo dikganyeng tse tsa bo online courses gore batho ba kgone go dira di-course online mme re kgona gore re be re ba duelela a kere motho o taba le ko lapeng a sa thoke gore re be re mo duela madi a allowance a boroko a eng jalo mme a le ko lapeng mme re mo thusa nna re dumela gore sodes se ka dira gore go le gongwe re ye pele re kgone gore re tokagatse thuto ya rona nngwe ya dilo tse e leng gore re di lebile thata gape tse re batlang gore re di baakanye ke dikgang tsa curriculum ke gore ga gongwe curriculum ke yone e leng gore e dithamayana gore wa go ntsha ngwana o ntseng jang mme a e le gore ga re ka kry-a e lebelela re ka iphitlhela gore kgantele yanong bana ba rona ba tetsegela mo strateng go sena sepe se ba se dirang re tsere tshwetso gape ya gore jaanong re ele thoko gore re se ka ra toga ra sponsora bana ba e leng gore di-course tsa bone ga di a accreditiwa kana re tabo re ba sponsora ga sona re ba sponsora di-course di sa accreditiwa go tswa ga o ta ba simololang a re gongwe ke engineere ba e leng gore ke body ya di-engineere yone e be re nya e sennyo ko nneng a ithuta teng sekolo sa teng ga sa nna sente kana ga re ka ra kgona go mo accredita ka mabaka a gore gongwe course ya teng ga ena boleng so tota ke gone ka e leng gore e batla gore e re ga re ya ko pele e be e le gore dikgang tse re di lebile thata mme ebile pele o tswelela o ne o bua ka go leka go tokagatsa kana go tlhabolola curriculum e le gore ke yone e ka tla ya rekisa ene moithuti kana ene sealogane ga se tsa tsena mo mmarakeng manifesto wa UDC ka ke yone party e busa go na le tsetlana e nngwe ya 4.9 ha le ipapatsa mo maitlamong a lona ya introducing civic education curriculum le tlhalosa jalo gore le batla gore thuto e ya lona e be e kgona gore e kolobetse ene moithuti mo maikarabelong le maitsholo a eletsegang le remelela thata mo kgang ya maitsholo a eletsegang a e leng gore e nna citizen kana monni wa lehatshe le o e leng gore o pelontle yo e leng gore o na le maikaelelo a gore le ene a contribute mo le tlhabololong ya lehatshe la gagwe mme ebile le sa kgaphele ope ko ntle mo yone curriculum yone ya ka le bua ka yone gore le eteleditse pele patriotism go rata lehatshe la gago le go le direla e le gore ke curriculum le batlang gore gongwe kganye o ka tshwaela mo go yone re lebile gore a mme mo malatsing a gompieno kana mo malatsing a hitileng mo ngwageng tse dintse di hetatse a thuto e ntse tota e tsenelela mo goreng ene moithuti ha a loga mokgelo ya o kry-ang kana a nnang le one a e nna o tsena mo setšhabeng ka maikarabelo a tseneletseng a rata lehatshe la gagwe mme ebile a tla a kgona gore a ntshe maduo a berekela lehatshe la gagwe gongwe tsetlana yo ka wa itebaganya le one o e latedise ka e nngwe ntse le mo manifestong e buang ka gore go ka lekaeletsa gore go nne le yone that creativity ba tlhame baithuti ba itse go tlhama ba itse go tla ka megopolo e meswa e leng gore ke di-solution based mme ebile ka tsela ntseng yalo go na le dipatlisiso le bua yalo mo manifestong yalo le gore yone human development system e nne teng human capital no bua ka yone bodiredi jo bo tlhololo a ke itse kgantse o ka di garela tona gore re tle re utlwe kgang e botlhokwa ke gore
ga o ka ke wa re hela wa re ke ntshitse moithuti ke mo rutile ke yo lo mo setšhabeng o sa mmopa selo se se botlhokwa ke gore motho yo e nne mo go teng ka sekgwa go te an all rounder ba bangwe kana ga gongwe o itaya gore motho o rutegile mme setho sa gagwe boitshwaro ja gagwe bo dira gore jaanong boleng ja gagwe ja gore o rutegile re se ka ra bo bona ke gone mo utlwang manifesto wa rona kwa UDC o bua gore re bata motho e leng gore o pope kore ga le pope jaana re raya le gore o na le dithutego tse di tlhokagala mme a ba itse gore e tara ga ke tswaga ke be ke a go dira le batho jang ka gore e tara a seno na ditsa go raya gore o ya kae o ya ko setšhabeng mme kana ga ya ko setšhabeng go raya gore e tshwanetse e nne motho e le gore e tara a heta jaana e be re mo eletsa re re oh mosimano o dirile bricklay bona setho sa gagwe bona maitse wa gagwe e se gore jaano be re ntse le gore o dirile bricklaying mme e le gore setho sa gagwe ga o morago re nkagela ntu ga a itse gore go na le gore o tshwanetse gore a ba heditse ka nako ya gore di-timelines a kere ke ene yo sempope yo le gore ene o ipolelela gore nya same ke gore ke go aga ntu ke hiwe madi a tshwana ke hiwa madi ke a ko ke yanteng ke tla boa ka nako yana so ha le pope wa itse gore ke tshwanetse ke nne le boikarabelo ja gore motho o ke mo direlang tiro ye le ene o batla gore tiro ya gagwe e dirwe ka nako tota ke gone ka ene gore re leka go dira ka teng re montsha le pope sa bobedi ke batla gore ke gatelele gape gore mangwe a maikaelo a rona a matona ke a re a bitsa re re partnerships and collaboration golo mo go ka re thusa thata ga re ka dira gore baithuti ba rona setse re go simolotse baithuti ba rona ba re ba rutang ba kana di-institution tse ba ithutang mo go tsone di nne le mo go teng collaboration le di-partnerships ta ke go ya sekae ke ne ke ile go Francistown college ke ile go ba lekola ke hitetse e le gore ba na le collaboration le partnership kana ba itshwaragantse le Botswana Power Corporation BPC ba BPC ba dirile di-line gone ko Francistown College of Education ba dirile di-line tse e leng gore bana ba rona ba ithuta mo go tsone so ga ba ithuta mo go tsone yana e le tsa BPC mme ebile e le gore BPC le yone e kgona gore e be e le go e bona gore ba dira jang ga o ba ntsha gone o ba tsenye mo BPC Power Corporation go raya gore ba ithutile se ba go se dirang ko nte ebile ba tswa kwa jalo practicals ka ke go se ka ise seo ha odia re na le lephata le e leng gore le dira mo go teng jewelry ba dira jewelry ha odi college mme ha ba dira jewelry yana re ikopantse le Mafura Paris School of Jewelry Mafura ba re ruta ka go dira tsone dilo tse di-watch dibaga manyena eng ba re ruta ke gone mo ke reng nngwe ya dilo tse re dirang gore rona re tere bone gore ngwana o tswa le pope ke di-partnerships and collaborations gona ga o bua ka OD College of Arts and Applied Sciences one sekolo se sentle sele o bua ka batho ba tla ba dira dibaga ba dira manyena mekgabisa di-watch e mebile le na le ba lehatshe la fora motho kwa leng teng o re rebileng gompieno itse gore lehatshe la Botswana ke lehatshe la ditemane ebile go ngwe re na le go uta kere mme go na le tse dingwe gape collaboration o buang ka yone a re tla e bona e tswelela e le ko mahatseng ona ao le bereka le mahatse a bofora kgotsa le bone ba ditemane ba ba mono re tla bona e le gore la re re na le bana ke ba ga re bua ka diamond beneficiation value chain creation le na le ba tsenye mo teng le ba e leng gore ba mo Botswana because se re se gatelelang ke international and national collaboration le ba e leng gore ke ba ditemane ba mo Botswana ba na le collaboration le yone OD so tota re gata national collaboration partnerships le international collaboration and partnership ga ke go a se ka ihela go na le ha BSET re na le collaboration le Majeremane ya ba ka o itse gore ke bone batho ba TVET tota ke bone ba e leng gore ba re ruta gore mme gore le dire sente ke gore le dire jana se sengwe gape ba eta le ba re thusa gape le ka ditsompelo equipment ko OD ba Mafura ba re thusitse ka equipment ko BSET ba re thusitse ka equipment ke gone mo ke go rang kere nngwe ya dilo tse e leng gore re di dirile kana tse e leng gore re gatelela mo go tsone ke tsone di-partnerships and collaboration ke ne ke batla gore ke o etse ka ya boraro kere go supa gore re batla go ntsha ngwana o pope ga re ya ko di-collegeng re na le mo go teng di-teaching practices gore ga ngwana a ithutela go ruta a re gongwe ko Tlokeng College of Education kana o ko Serowe College of Education re tshwanetse gore ngwana o re mo tseye a go dira jaanong a ithute
mo go teng teaching practice a kry jaanong ene o ntse a le ko sekolong a le mo tlelaseng a ithuta tsa a di ithutang mme jaanong o tshwanetse gore a itse gore the real life out there e ntse jang okay gore a ta kgona go itse gore mme gore ke nne pope ke gore ke dirisane le ba bangwe sente ke tsane le ba bangwe sente e be le gone aka re ntsha motho yo e leng gore is an all rounder tona maele wa utlwalo an all rounder o ntsha moithuti ka tselentseng yalo ha ke gola dikolo tsa rona tsa di-senior secondary school no itse gore gongwe ko Madiba yes go na le bricklaying kana tiro a di atla mo ntseng yalo mme gongwe wa le ba go bolopseke wa itse gore di-electronics tsa metlakase a ke batla go itse gore mo nakong ya gompieno ke batla gore ke rebole batswana gore batle ba nne bone ba kgele dipotso di tla bo di latela mo metsotsong e mebedi ko di tsone dikolo tse a golo mo go santse go le teng gore o lebe sekolo sengwe re mme se ka nna sa metshameko sa ntsha ba metshameko se se ka nna sa temothuo se se ka nna sa bojanala go iragala mo nako ya gompieno magoko a o a buang o ka re o bua e le gore o na le rona ga re ira strategy sa rona sa go ya ko pele re lemogile gore o ta ithala brigade a re gongwe ko Phalape kana ko gantsi brigade ja Phalape bo ira di-course tsotlhe tse di irwang ko Phalape jo bo kora motswa bo ira di-course tsotlhe tse bo irwang mo di-brigadeng tse dingwe so re lemogile gore golo mo ka sekgoang ka re go stretcha di-resources now ko re batang go ya teng ko pele ko re batang go ya teng re batla go ira mo go teng clustering ke se rare ke gore ha ile gore re na le brigade ko Maung mme re ntse re itse gore Maung ke ko e leng gore tourism e phophoma teng why can't we make sure that Maung e nna cluster brigade ya e leng gore ke cluster ya tourism ko gantsi ke batho ba kgomo why can't we say ko gantsi then brigade ja teng ke clustera ya nama ya kgomo ya mashi tsotlhe di tswa gongwe be re re ko Francistown gongwe be re re manufacturing or even mining even not cluster so that is where we want to go because re lebile gore ha o simolla sengwe le sengwe se nna mo di brigadeng tsotlhe e le dilo tse di tshwanang o stretcha di resources so in order for us to be able gore re leke go optimize kana go tokahatsa re resources tsa rona di nne re bona e le gore the way to go ke go cluster tanki tona o tsentse marukuru maomela dikala solong ke go tlhobile ka dinaka mo solong go ra gore go sepa gore wena le mabogo a gago le bana ba gago le maphata le semeletse ka tsela e ntseng yalo motswana yo tsoko le nteng ke batla gore o letse jaanong o letse ka sone sebaka se o ikgolaganye le tona nomoro e o ka letsa mo go yone o tla e bona e ntse ya ralla ga tlase ga televishene 3164437 le 3164438 ke tla bo ke emetse di megala ya gago gore o ikgolaganye le tona mme e re ha sentse ke emetse mogala ya gago ke go botse tona gore ha ke batle go itlhokomolosa kgang ya letlhoko la ditiro segolobogolo mo bananeng lephata la gago la thuto e kgolwane le dira jang gore banana ba bone ditiro ha ile potso gongwe ke dumela gore bangwe ba tla ne ba ntse ba tla ba e botsa gongwe ba tla ba e botsa gape mme mo nakong ya gompieno le ha tota e le gone le simolola lephata le puso e mpšha mme gone le o direyang gore banana ba ba mo mekgwatheng ba ba mo mebileng ba bone ditiro ka ponyo ya leitlho e se bone hela le bone ba ba ithutetseng go ruta ba ruta bana ke ba tsenya mo teng gore le bone le ba absorba ka tsela e ntseng yang gore ditiro di nne teng batho ba tlo kgona go ba letsogo ba itirele matshelo nna ke dumela gore potso e botsang ra e botlhokwa thata ka gore tota se o se buang ke gore rona ra go dira jang gore access to training to higher education e nne mothogo ke sone se o se buang mme ke yaraba jaana ke re tshwanetse kana re leka ka bojotlhe gore re thogogatse gore batho ba e leng gore ke banana ba tsene mo di-vocational training colleges gore ba ba kgone gore e re ha ba tswa ba go itirela tse ba di itirelang kana ba tsene mo dikomponeng tse di ka ba thusa re leka go thogatsa jalo ka gore re bo re ya to the extent of go jaanong re be re leka le gore go nne le di-course tse e le gore we modularize them gore ka magoko a mangwe re kgona gore ra re bona for 3 months ta o dire course ke for 2 months ta o dire course ke gore ha ile gore ene ke le gore no nna ke batla go itirela bricklaying yana hela gore ke ithute bricklaying ke be ke ta ke go bereka ke batla go dira plastering ke batla go dira motakase e be le gore jaanong ha re di dira gore di nne modularized ena di modular nyana re kgona go tsaya modular o le one o bo tsamaya go dira se o se dira nna re dumela gore gone go ka fefosa gore bana ba
tswele ko nte ba tsene mo economy ba tsene mo marketeng ba go ipereka kgotsa ba go bereka a re riana ga o no hetsa brick lane ko Bodiba brigade mme ga ona fosholo ga ona level ga ona garawe e le ditsompelo tsone tseo o hetsa welding kwa Motšhudi brigade ke ha se kae ga ona welding machine ga ona di welding rod jalo hela ke tsiame ke tla mme ke ska ka tsela batho ba batlang go letsa ke dumela ke re ke na le Regunda o letsa a le kwa toropo kgola bobedi toropo ya Francistown. Regunda ke a go amogela mo Botswana television. Dumela rra. Alo se sebaka ke sa gago Regunda o tona ke o ke na le ene Rre Maele o ka mmotsa kgotsa wa kgela ga e tlhoke gore nne potso hela la ha ile ka kgelo e kgona go nna ka kgelo sebaka ke sa gago. Rra ke a leboga re Beseng Phuthego. Regunda pele o tswelela ke kopa gore o time television ka gore e kgopa gopetsa lentswe la gago ka kwana. Re Maele ke a motsa re Beseng Phuthego gore a re ba ikaeletse gore ba dire an all rounder student yo ta khona gore a itsimara ya ne hale le hale. Utsame ke gore when are they going to do that? Do they have enough resources gore dilo tseo ba ka di simolla kgotsa e sampihela e le mo pipelining? Gore ke botsa se ka gore for now we don't have money. When are they going to start this? Thank you very much, sir. Okay, Regunda, o ka tsuba television o tla utlwa karabo ya ga Rre Maele mme ke tla tsa boemo ko tonota gore re tle re dithatlaganye boemo ke a go amogela mo segwana sa ditshwantsho sa Botswana television thulaganyo ya Mmualebe. Mogala ga boemo o kgaogile. Brown ga bo tlotlwe o ka go amogela mo Botswana television na ke itse o letsa o le ko kae bua le Rre Maele. Brown ga bo tlotlwe go tlhomo serala ke sa gago mongame bua le Rre Maele. Ke ne ke re ke kope Rre Maele go ba te ba tswe mo system e ne dira ke party e ne e busa ya gore o itela go ke ha bana ba hetsa go di kwele ya o bo twa go te ba itereke no o tsa gore ha go tswana a itereke batho ba ba sa bona go bereka bone ke ba sa tsumutiro ba go itereka ka gore bone ba na le madi yo twa go skwele wa go itereka kai a sina madi wa ba mo bo itela go ha go tsamaye sente mo bana go te bana ba itereke ba itirile ditiro mme batho ba sa le ka ba bereka ba gologolo nne ke tubela gore batho ba berekile dingwaga ba tsentse gore ba tlogele ditiro ba pulele bana bana ba tsene mo ditiro ba bašwa ba ba ntse ba ikutlwa go bereka ba tsene mo ditiro ba go bereka ba ba gologolo ba e re nne bone ba ya go bula ditiro ba ipulele ditiro ba itirele dikgwebo ba bereke ka gore bone ba sentse ba na le sepatše sa madi rra. Re ga botlotlo o editsa ke re ke lebogile ntate ke wedite. Thank you motsadi Re ga botlotlo o bua jalo gore le tswe mo kganyeng ele ya gore ya puso ene e tswa gore bana re ha ba hetsa gote ba ipereke mme ba tsa ka madi ka gore ba bantse ba bereka ke bona ba tswa mo ditirong yona enne bona ba ipereke ba sutele bana ka tselentse yana dipotso di le pedi mongame di ka kgelo gongwe ka ditsibogela pele ke ditsa mong ha ke simola ka ya mme e tshware yalo ke tsa re ga kwa di lebala mme ke tse Louis kwa toropong ya Ditemane kwa Jwaneng. Louis serala ke sa gago rra ke a leboga ke moreditse motlotlegi mme ke ne ke eletsa gore nna tota hela mo di ka hantse ke mo ka teng e ka re se ba batlang go sira se tla hela se tshwana le sa puso e ntseng e tswa ke ne ke eletsa gore a ka re go ka harologana bogolo yang ka basic education ha o lebeletse gore ke compare le ba ka ha Zimbabwe ka ha ka itlhele re ba bona ba tla bantse ka teng bo itlhelele gore motho o tla a dirile basic education le brick le ya raela e heletse so ke ne ke akantse gore gongwe ba tla ba
ba hetogetse ka ha puso e ntseng e tla e dira dilo ka teng. So a ko ba change go na le dilo tse ntseng a di bua bo ya go teaching practice ke dilo tse ntseng di le teng bontsinyana le dilo tse ntseng a di bua di ntse di le teng tota hela ne re eletsa gore dula ka re di ka change a fast track dilo tse dingwe yes re na le bothata le madi mela a ko ba eme ba lebe dilo mo ba change completely go nne le gore hela ha ngwana a tswa mo basic education e leng gore a re hela ka form 5 a ba tla a kgona go tlela go tsiro. Thank you Re Luis ke tsa ke re o ya dile sentla ke re o kgotsogetse o tla emela karabo ya gagwe la hana ile tshwaelo totoga go lla ke re amen. Thank you boemo kotono ta no dikile o kgaogile mme ke go tse o le wa bohelo pele tona di tsibogela ba ka dumedisa mo tsena ke re ke botsa tona gore kana bana ba bantsi ba setseng ba heditse dikolo ba dirile dithuto tse di rileng tsone tseo tse dingwe tsa diata jang hela jaanong bana ba ntseng ba kaila mo mebileng ba tsile ba lemoga jang. Okay bana ba bantsi ba ba graduateileng ba mo mebileng puso e tsile go ba lemoga jang ke potso e tsile go ba lemoga jang e ba lemoga gore ba batlele ditiro kana e itse dipalo tsa bone ba bone ditiro kana ba bone go ka thusiwa gore ba itirele dikompani jaaka hana ke go lebogile mme boemo o le kwa take no time kwa tonota mme ke he tona sebaka gore a le tsibogele lo lotlhe thank you mme ke a leboga sa gongwe ta ke simolole ka Mr Gunda yona a bua gore re simolola leng go dira ngwana yo pope kana an all rounder kana ha ne ke bua ka teng ke ne ke tlhalosa gore ha re ruta ngwana hela be re montsha re morare re tsamaye o ye ko society kana tsamaye o ye ko economy o go bereka re sa leka gore ka di partnership tsa rona ka di collaboration tsa rona re be re mo tsentse pele mo setšhabeng a santse le moithuti ke gona ha ne re re ga e ke ke nna an all rounder because ena wa go itse ala gore ke tswa ko classing mo go dirwa jana a sena go itse gore o tshwanetse ra tse batho jana a adhere to the deadline tsa gore tiro di dirwa jana so therefore tota ye yone ga e thoke madi jaaka go ngwana a bua gore re ta e dira jang re sena madi ga e thoke madi e ke e thokang hela jaaka ke ne ke bua gore re change curriculum ya rona kana re change selebego sa ka le gore re dira bana ba rona ka teng ka go leka go ha serodumo sa gore bana ba banne ba ya konte ba go bona gore ba ithuta jang tsone di collaboration tse go bua ka tsone gore ha ntse tsena sekolo mme a nna dire di attachment ko di components tsa madirelo a ntse tsa botsipa ke yona kganyo e yara ke yona ga e ke bua gore ngwana e re a ile go ithuta ko Benson and Company e leng gore ke a construction a itse gore ha go te 7:30 go a thegola go twai ha go te go chaiswa ka 4:30 go twai mme ha o sa ta ka 7:30 go ra gore o dile yo mo ka go mo dile professional discipline exactly kana ke gone mo re re bata le pope e se ka ra montsha ko sekolo be re tsamawe ko setšhabeng ha tsena kwa ile o itela ka 10 o ta ba bolela gore nya kana ya no ra go discipline ka ba ka ale so ke gone mo ke reng rona re dumela gore ha re dira tsone di collaboration tse re tsa bana ba rona re ba tsenya mo di component tse leng gore gongwe re partner le bone ba dira dilo tsa gona ba go nna bana ba pope ka gore ba ta ba itse gore ko sekolong go dirwa jana ko nte ko ditirong setšhaba se solohetse kana di component di solohetse gore ke bereke jana le jana ke gone ka ne ke batla go moaraba ka teng mme ke mmolelle gore ga ke dumele gore ye thoka madi ke hela gore re lebe gore curriculum ya rona re tsenya thata gore bana ba banne ba ya ko e leng gore ba ka ithuta go be go nna le ga botlotlo ena o bua ka madi gore ha le re bana ba graduate e re ha ba hetsa go aloga e be le re ba ipereke a re le ra ba tsa ka madi ka gore go na le batho ba ntse ba le mo ditirong gone go ke bona ba bana le madi tshwantse gore ba tswa mo ditirong tseo e nne bone ba go ipereka ka letseno le ntse ba le dira bana ba bona ba hirwe go bua re ga botlotlo ke gore ha o ka bala manifesto wa rona wa UDC go na le ha e leng gore re bua ka go le mo go bila go te wealth creation le kana ha e le gore o bua ka wealth creation o bo ipolelela gore ke gore re create wealth for setšhaba sa rona ke hela gore ba re ha ba tswa mo dithutong tse tsa rona tse re bo re ba isa ko ditirong nya re ka palelwa re le UDC re ka palelwa ke gore re be re manifesto wa rona o dira sone se re se batla ha o batla go create wealth creation kana o batla go dira wealth creation o tshwanetse gore o rotloetse setšhaba sa gago kana batho ba gae gore economy a ene a private sector led
e se ka dirwa hela gore ke e le gore nya e leadwa ke government is a government sector led economy ha government ya sena madi gongwe go sena sepe se e leng gore gongwe go se tshwere go raya goreng go raya gore mongwe le mongwe o na le mathata go raya gore mongwe le mongwe ke o tabang a lebile government a re tendera eng ke re bata di-tender nna re rialo rona ra re bata yo e leng gore e tara a tswa a ba go ipereka a ba heletse a kgona go ipereka ke ra gore ha o lebelela batho ba e leng gore ba berekile tsone dingwaga tsa di buang tse gongwe le bo 40 years o bo lebelela ngwana o sa leng a itshimolela komponi go ngwana dingwaganyana di le bo 30 ka bonyana ha gongwe o tla bona gore batho ba ga ba lekane yo ntseng a itirela komponi ele a gagwe ele ga go ithela matshelong yana gagwe a le botoka nka re go bogadi bogau Louis ko jwaneng a re nka tloga re di-project tse ntse di bua ka tsone tse nka tloga re di tshwana hela le ba le puso ene e tswaele yaanong le dira yang lona gore le dirediwa ka go harologana e se ka nna ka tloga re le tla ka eng se sešwa mo go tsa thuto gongwe ka itsibogela o bo tsibogela la yone ya gore boemo ko tonota le ene a bua mme maitsho a ka ke motsadi wa me ebile o mpiditse sentle ka lerato a re ngwanaka gore di-graduate tse di kana-kana ka dipalo tsone le o di lemoga yang ebe le kgona go ba hirang ka gore dipalo tsa bone tse di le dintsi ka tselentseng ya okay ha re tsa ya ga Louis e reng o ka re dilo tse di a go tshwana hela ke batla gore ke dumela gore gongwe o na ntse a ntheditse ga ke tswa ke ntse ke bua ke nna ke le ka go supa gore rona ra go gata jana mme nngwe ya tse ke di buileng ke yone ne ke bua gore kana re leka gore re be re gatelela thata dikgang tsa bo online for instance gore yaanong re rute bana online mme kana re ba ruta online jana go nna cheaper ebile gape go tabo gora gore access kana gore jaanong ba nne le tshiamelo ya go ithuta kana ya go nna mo thutong go nna botokanyana so ke gone mo re reng nna re dumela gore re hetugile kana re tsere 10 e leng gore gongwe different from ene ntse le teng se sengwe gape se ke batla go se bua gone ga ke gore re dumela thata gore re gatelele dikgang tsa research and development dipatlisiso le dikitso re dumela thata gore re gatelele mo go tsone ke nngwe ya dikgang tse e leng gore di ntse go te gongwe di a dirwa mme e le gore re bona e le gore o kare go dirwa ga tsone o kare ga go dirwe ka ga e le gore ka lebelo le ne re tshwanetse gore re be re tsamaya ka lone ke batla go ha example university e ko phalape e bidiwa go te BUST le yone e ka ga tlase ga lephata la higher education ba dirile selo se e leng gore e tare mo e tshware yalo Makepe ko tonota mako ke go hese gone ka ko gore o tle o bue le tona mo televisioneng ya Botswana re Makepe Allo se Mongame serala ke sa go bua le tona ke bua le tona o itse go ya mutwa gore ba bua ka education yaanong kganye ke buang ka one go na le bana ba ipheleleng gore ngwana teng o tsena sekolo mme go pala o bona gore wa leka mme a ba tsena sekolo hela go simolola kana go wa go tsena go form 3 ba a tsewa hela ya nne ke ipotsa ka bone ba mme hangwe ngwana a teng ithalang le ngwe talente ya ileng gore gongwe o ka rutega ha tsena go form 3 go hela gone go bana ba teng bone ba diwa ja okay tona go jule jaanong go na le nnetlana mo nakong ya gompieno jaaka dikolo di butswa yana mo go tshwanang ko junior ga gona matitšhara gompieno itela gore titšhara le mongwe hela kgona go ruta tlase ka tshwara bo 4 gata a gona madi jaanong ke botsa tona gore gone go le teo go dira jang tona ka bone bana ba ka gore itela motho le mongwe hela ruta ditlase ngwe di ka tshwara 3 mo nakong ya gompieno ka bana ba rona ba re bolela gore ba gate matitšhara a bayo ba bangwe gate bana ba bereka le ma-temporary teacher ya ne ke botsa gore gone ba tlo thusa dikwele jang ka tsela ntseng jang ka gore ba gore bana ba rona ba pasa kana ba rona ke ba balang bo form 3 ke go lebogile re Makepe mme pele o kgaoga o ne o bua potso ya bana ba e leng gore ngwana ga a kgone ditlhaka kana dithuto tsa gagwe ga a kgone go pasa mme a na le dikitso dingwe kana ditalente dingwe kana ne nngwe a na le one ne o e botsa le potso wena ga neng ka go e busetsa ga go wena Mongame no re bana ba ba ntsenyalo ba ka dirwa ka tsela ntse yang ka gore thulaganyo e ke mmua lebe gore le wena ga o na le mogopolo se ka tshaba gore o neele puso gone go o ne a kantse gore bana bao ba ka thuswa ka tsela ntseng jang gore nna ne ke akanya gore ha ile gore o setla le mo gore tota mo dithutong wa leka mme o na le ngwe talent ha se ntse le ko tase kwa jaaka mo se nga tshwana bo China ngwana go simola go ruta ngwana le go 7 years ya a ba ruta gore a rutela ruri gone ko yone tiro ya e kgona a e rutwa sentse le ko sekolong se se botlana kere erra okay ke go lebogile o tla tshuba television o retse tona o tla go araba ka matlametlo a o a eletsang tanki re Makepe kotonota ya lebogang data ke amogele kwa ga Mabesi kwa Serowe mo letsile ene o tla ipolela ke bua le kwa Serowe
re moremi ko serowe ke mare ke a go amogela mo televisioneng o intshwarele e re ke a leboga nyama ke simolola ka go leboga tona ke leboga tona mabapi le sana se bua ka collaboration le partnership tseo tsone that's the way to go yana nne ke re gongwe ga go dimaga mo go ka lebelelwa gape le mo go bidiwang education with production e ntsha bana ba ba heletseng le yone ebile e ntsha ka gore ya re ga go ntse go ithutwa jaana go bo go eta go dirwa dilo tse di tshelang di-project tse di tshelang tse go tabeng go nno mo teng ke ga e le gore ke ntse go nna mo teng ga e le gore ke jalo hela go dira dilo tse di tshelang tota yaana bana ba teng ga ba tsogonya ba tswa ba siamegala golo mone go diragala kwa morago kwa mme bone bao ba ne ba e dira kwa morago kwa ba ina ba itshesela sentle mo marketing ke ra gore ke ne ke batla go tatsegela ka gone mo otherwise yeah collaboration and partnership ke tsela e siame re moremi ko serowe ke go leboga thata tona o tla go araba ka maatlametlo mo go sone sebaka mme ke tse o nkare gongwe ke wa bogelo tota ka gore nako e setse re patapatile ke wa betswe a le ko kasane wa betswe ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana dumela mogolo rre ra nentse ke kredite tona le bua a dipuo tse di botlhokwa se rala ke sa gago o ka tshwaela wa kgela kgotsa wa botsa potso sebaka ke sa gago tankira ne ke botsa tona ga gore ne ke utlwa tona a le ka go bua ka kgang ya gore o le ka go enhance professionalism gore bana ba isiwe ko di-componeng before ba tsena mo fielding e rra tswelela re yaanong ne ke re kgone go ke botsa tona gore kana ne ke utlwa ko pheletsong a re ke kgang e leng gore ga e bate madi mme ne ke re kgone go ke botse gore ga ngwana a ntse a ya sekolong a ya ko tirong yalo a ntse a ya go batla go enhance professionalism a re go dira yang gore a mme ngwana yo a kgone go ya kwa a na le letseno a itse gore bo di-basic salary basic toiletry le transport madi a te kwa kgona go a bona okay o e botsa sentle gore gone mme gore a dire yalo o tlhoka ditsompelo ke mang yo o tsang karolo ka ya gore bona ditsompelo tseo di nna teng ke mo collaborationeng e ntseng yana kere o bua yalo mongame go ntse alo se tanki o reetse tona re wa betso o le ko kasane le ba bangwe o tla la araba ka maatlametlo a le a eletsang thank you Mr. Benson tona na le metswele le metlhano gore o garele dipotso tse go simolola ka moremi ko serowe le ene wa betso ya ka a na tla bua mme le makepe ko tona tsa rona tsa bua jalo tsena mo go tsone okay ke ne ke santse ke re ke heletsa kgang e neng ke tlhalosa ke bua ka research and development okay e le gore ne ke ha sekai sa university e le gore e ka gatase ga rona ye go teng BUST batswana ba tlile go gakgamala ba utlwa go twe ka kgwedi ya March re tla bo re launcha the first ever satellite mo lehatsheng la rona la Botswana e leng ya rona ya Botswana kana satellite ke ra go mo e leng gore go nna ko lefaufaung go lebella dilo tse di diragalang ha batse lebele kgona go tsaya dikitso mo go yone e tla re ka March re be re dira jalo so research and development ke nngwe ya dilo tsene gore di botlhokwa thata ka gore mongwe o ne a boditse ka potso e le gore e tsamaelana gone ko re makepe o ne a bua gore re ira jang ka bana ba e leng gore ga ba kgone ko dikolong mme gongwe a itsesele kana a itse ga diata kana ebile ga a botsagela o ntshitse le mogopolo wa gore ga ba santse ba le ko dikolong yalo ko ba thuthuga ko primary school le lemoga gore ngwana o rata temothuo a tseo a rutwa temothuo e nosi ga e le gore ngwana o rata tiro nngwe ya diatla a e neelwa ke mogopolo wa o ntshitseng gongwe o ka o tlaleletsa ga go kgona nya o bua se e leng gore setse re le mo go sone ka magoko a mangwe go na le mo re go bitsa re bo mainstream sponsorship go di-sponsorship tsa rona di harologane re na le ba re ba sponsorang e le gore ke ba e leng gore gongwe ke ba e le gore ra itse gore ba ya ko di-collegeng ba ya ko di-university ba bangwe re ba sponsora e le gore gongwe ba ko mahatsheng a sengwe a sele batsadi ba bone ba berekela ko ba bangwe re ba sponsora go bidiwa go te bo top achievers ba bone ba re na le ha e leng gore re ba tsenya teng ha go teng elite sponsorship gone ha ke ha e leng gore re tsenya ba e leng gore motho wa teng ke sports person kana motho wa teng ke motho wa itseng di-arts mme a sa itse tse dingwe tsele so re setse re nna le ha e leng gore re dumela gore ba tla tsena teng le phathanyana e re tla ba tsenyang mo go yone so ke dumela gore e ntseng ya gago ke e arabile o na le engwe yana re kana ga gona matitšhara tota re taire yang ka kgang e ntseng jana nya ke boammaaruri teachera ebile o itlhela le gore workload ya go ruta bana ba la bantsi le teachera mongwe hela ba bangwe ga bana matitšhere gotlhelele ke boammaaruri ga kgang e re ntse re tsamaya re tse re lekola di-college tsa rona le di-university tsa rona kgang e nnile teng re e bone mme ke gone mo e leng gore gongwe kgantele ke ne ke moraya kere ka gore ra ko
meeting o go teng budget meeting wa parlamente re dumela gore se re tabo re segilwe maikaelo a rona ke gore diphatha tse tsa batho ba e leng gore gate ba acta diphatha tse tsa e leng gore batho gate ke di-vacancy re batla go di thiba bogolo yang ko higher education re batla go di thiba ka gore re dumela gore ha ba le teng matitšhara re ka thusega e nngwe ke ya gore education with production I think ne le ga re moremi ko serowe tota ga go ne le go a kgola se re se dirang mme a bua gore re tshwanetse gore re ikaege thata ka yone I know ke itse gore bua ka eng ka ebile a tswa ko serowe ke ne ke etetse ko serowe ke tswa go bona ha tota di-brigade di simolotseng teng ka 1965 ha neng e le yone brigade ya ntlha e leng gore ke ithetse gona le ha e leng gore go ne go gamelwa teng dikgomo milk impala ha ne go dirwa teng dikoko ha ne go dirwa teng yone hela o morutile ngwana gore kgomo ya mashi ga ngwa jana di machine ke tse ha tswa gone ho ke ene ngwana o re matang yo leng gore ene ha thole antsa re ke a go bata tiro ya go gama dikgomo o ta ba re ke a go reka dikgomo tsa di brown swiss ke a go reka dikgomo tsa mashi Friesland ke a go itirela game ke gone ho ke batla go motlatsa gore la nako e re patapatile gore a ba totobatsa gore o le tona maele gore puso ya gago puso e o mo go yone e ya go tsosa di-brigade tse di rudisa e be re bona maduo a tsone ke kganyo e totobaletsang batswana gore ga ke itse gore ke ka e bua ka tsela e ntseng jang ka gore ha o ka bala manifesto a rona ebile ke santse ke gakologa I think ke page 12 okay ha o buang teng ka TVET education TVET system o bua thata gore re tshwanetse gore re tsosolose ditiro tse tsa diata so ka mantswe mangwe a totobatsa le tlo go di tsosolosa ba itse gore seo se tsile go diragala ka boammaaruri ya o re e buile le bone ba e leng gore gongwe re bereka le bone re ba boleletse gore re tshwanetse gore re tsholetse maoto re leke go bona gore ditiro tse tsa diata ka gore re bona gore di ka leka go hegosa kana go solva mathata a rena le one a ntse re bua ka ona bo unemployment a go tswakanya itsholelo ke gone mo re bona gore re tshwanetse gore re siane re tsose maoto re leke go ba botlhokwa mo dikganyeng le tsholetse dinao ya bogelo wa betswe a le kwa Kasane gore bana ba ya ka lentse le ba tsenya mo di-company le bereka le di-company le makgotla a ikemetseng ba ko mahatsheng a sele bangwe le dikompone tse di ikemetseng di dirisiwa ditsompelo tsa gore ba nne ba ya ko di-company tse ba le mo di-attachmenteng ba gone go ya go bereka ka tselentseng ke boammaaruri o bolela ruri kana ka go ntseng ka teng ga ke tsaya ngwana gongwe ke montsha mo brigading a dirile brick lane gongwe go ithuta tiro ko Benson and Company kana ngwana o a kry o tshwanetse gore a tsena ko bereitse gore wa go tshwara fosholo wa go e bona kae molo wa go bona kae jalo hela mme se se leng teng ke gore rona se re se dirang re collaborata le tsone dikompone tse gore ba itse gore ha ngwana o a tayo tota eno a ba tisitse go ta go ithuta practical e be le gore jaanong ga ngwe re nna re barare re mo collaborationeng ya rona kana mo ditumelelong tse tsa rona tswetswe mo neele mo go teng PPE mo neeleng fosholo mo neeleng mole a kere mo ditumelong tsa rona ga re dumare bue ka letseno la madinyana gore motho a nna palame kombinyana a nna riana dijonyana go ba letsogo go le o direya go ntse jalo rra le one letsenonyana la teng le ga e le mmenyana lone ba le neelwa le mme ga le bolae go bolaya ba le neelwa rra e siame re se ka metsotso e le mene mme mo metsotsong e meneo ke batla go patisa potso tse dingwe tse pedikitse go le gantsi bana ba dikolo tse ba ba ko tenyana teng kana ba re reng ba kgakajana le ditamelo rural areas nkare ga ba kgone go a dikolong sentle le tsone tse di kgolwana gantse go diragala jalo ntateng ya meamuso e tlhaelang ka gore tota ga re lekane re semeno le ya go dirang go bona gore ngwana mongwe le mongwe ga a salele ko morago ka boripana pele ke hetsa potso engwe gape nte ke hetsa ke re seo re se batetse tharabololo bana ba e leng gore ba bidiwa go te di-OVC ba e leng gore ke ga ke tsore go kwela lesiela gore a ke lone ba e leng gore ga bana ba masiela ba e leng gore ba nna kgakala le ditamelo ba e leng gore ga go ngwithela gore bone ba disadvantaged go physically jalo re na le lenaneo le re ba le diretseng ta ke go e sekae gone jaanong jaana bana ba e leng gore ba tsena mo mainstream re bata 36 points mme bone re rile re bata 31 points ka gore ra bo re lemoga gore ngwana o tswa kgakala ko e leng gore gongwe itsholelo ya ko lapeng ga ya nna sentle re lemogile gore ngwana o gongwe popego ya gagwe ga e tshwane ya mele le wena gongwe modimo o dirile ka go dirileng ka teng gore a nne le bogole kgotsa jalo kana e le ngwana e leng gore gongwe o ka tswa a le disadvantage like yaka ke bua ka di-offer re na le ka ga e leng gore re itebagantse le go ba thusa ka teng tanki tona e potswe ke e boletsa batswana ka le nna ebile ke motswana ga ne nka se ke ra e botsa ba ne ba tla ipotsa gore na television e bereka ka tseleng tsenyang 2,500 2.5 o le reng o neelwa bana
ba dikolo tsone tse dikgolwane ka la re puso ya re sekgwama se phaphaletse go phaphalela a le sentse le tsepame mo maitlamong a lona gore 2.5 baithuti ba tlile go moneelwa ka ile ka go batle ba ithuta teng ga re tsomo go yone re e buile jalo mo manifesto re e kwadile ga re tsomo go yone re ho mme kganye tona ke gore itse gore bana ba di brigade re ntse re ba neela 300 pula ke buile le ha ke ba etetse ke ba bolelela gore ra go tokahatsa allowance ya bone 2 ba ile gore ba ntse ba le mo mainstream ba bangwe ba le gore ba amogela ma 1.6 ba bangwe ba amogela ma 1.9 re dumalane kana re tsere tshwetso jaaka manifesto wa rona o bua gore bana ba tshwanetse gore ba duele 2.5 potso e gongwe motho a ka e botsang e le gore e ka nna gongwe yone e nne e le gore gongwe e ka nna boketsana ke e reng le simolola le mme se nka se arabang kana ka ha ke ka arabang ka teng ke gore re setse re itse gore re duele bana ba rona ba remember ke rile ko brigade go na le about 8,000 bana ba ko brigade ba ile gore ba mo mainstream about 40,000 ha o calculate o bona gore bana ba ke ba neele ma 2.5 e kana bokae ra kana ka bona dipalo tse di tshosa di billion me kganye tona e leng teng ke gore ke ta bona kae madi a gore ke te ke kgone gore ke duele bana maikelo a teng mogopolo ntse ke one ga re o hetogele kganyela ke gore a ja ka re go budgeteng jana a ke ta neelwa madi a leng gore ta re ha ke ntse ke nga thoganya bongwana ke kana bana ba ithuti ba a go kgona gale gore ke boe go 2.5 mme ha ile gore go ka nna le mathata a kae ha ile seng re ka ira mo go teng a phased approach ke ra ha ile seng re ka ira mo go teng a phased approach gore ha ile gore nya yo le kana ne ba ntse ba le mo go 300 go ke ha se ka yela go mo ba tsholetsanyana o ema hale e ta re mme gone ko bogelo re go 2.5 ke yone kganye ile gore re mo go yone tona nako ya me ha ke ile ba ha ya re setse ka metswele meraro pele ra go dikganyeng tsa rona tsa boroba bongwe tsa seesemane mme ke tlo ga motsotso hela ke ipagollela gore o lebe camera e leng 30 seconds 45 seconds molaetsa wa gago wa kgarelo wa bohelo molaetsa wa kgarelo ke gore nna ke re dumela gore tota education ya rona kana thuto ya rona bogolo ya kgolwane re tshwanetse re bone gore jaanong e nna accessible ke gore mongwe le mongwe a kgone go tsena mo thutong e kgolwane ke gone mo re reng re batla go ta ka kganye ya gore re bone gore a motho ga ka ithuta le ko lapeng online ke tsone dikgang tse e leng gore re batla re bua ka tsone re batla gore batho ba di tlhaloganye gore kakanyo ya rona e tsamaela gone koo ka gore re dumela gore go botlhokwa thata sa bobedi sa ile gore gongwe ke sa bogelo ke gore re batla gore re supe gore re gatelela thata mo goreng thuto ya diatla ke yone e leng gore re batla gore re kgarameletse bana ba rona teng gore e re ha batsogo ba go ipereka ka gore nna e go nna go ntse gote ke a go bereka ko goromente ke a go bereka ko kae rare wealth creation e ka nna bokete ga re ka tsaya yone line yone tona maeleme ke go leboge hela batswana ba go tšele monate ba go akotse ba kwataboloditse gore o le mo palamente wa tswapo north mme ebile o le tona wa thuto e kgolwane tota batswana le ba tshwaretseng ba go utswile mongame ba go utlwile tsebe gore diwa gole e gaufi ya itheletsa ebile ba ntse megopolo ke a go lebogela ka mosomong ke a leboga raitso ke lebogela batswana motswana wetso go tsamaile ka yone tsela e ntseng jalo thulaganyo ya Mmualebe ha o ka leba television ha tlase go na le megala eo ya bo WhatsApp ha o batla go bua le rona le gona mo bo Facebook ntsha megopolo e puso e tlabo e tsaya e diragatsa ka tsela e ba tlhomameng mo go yone mo tsatsing la ka moso gape Mmualebe 8:00 mo nakong ya maitsibwa re ntse re gonega wetso mothaphiri ga robale ke Mmualebe a nne kagiso